demokrasi kaba kano ka voice jong kipriu nimla suppress yaka handrai hakat kum gaji jonga ki regional committee kilale yaka kam maximum kabakila pan protect ya ke interest jong ke state ke jongi kapor kan sabata ngampa ban ya kren pun handrai pilaya ihi kane ka kasin ke banongkong ba ki regional committee kilek hagi jaka kiba day ban ya kren amdai ba ki raya kan ya po sekretariat ki raya kan ya ke deh kita lek ya ki jaka tengah try ba ke jaka senjam ke bala shim kade ka ba maksimum ke ba la ban le hakum gini ki po hagi kum gini ka khem ano kono ka issue ka politik hi kan shimbe yakinu no ki issue pile ya katuru dan hu ang kubamde yele ya ba deiru ang kumta ya kata temla ban kubang pi ka demokrasi da kabaro sikata kalomba kaji kren kalomba ka isu upur usam de we na ki ka isu ka ba sa ten reha ka sarkari iba kala persyam kat bala ban stop out ya kini difference ta let's see ya kata ngamla ban om ka kata ka jingma ka kata ka bomde ka jingma ya kata ngamla ban batay ndray ka sarkar haba ka shim ya kanono ka ra ka shim inde lajar interest na kamta interest nyo ka set kam shim na kamta ka personal interest jong nor jong no ka proses kalaya syakmat kumbang ang yapi ba nginde ya ka barangkam na kabanta ban yada ya interest jong ka jong ni ba syong tan boda